April ni somni pali sang ni somni paruk ane Tran United States lamin aircraft carrier pathumna Middle East lama kum somni hnua voi khatna atan anton suak le dan tlat mai ni he news kan reaction ma hianin in tan chan chin lomom neu kan ya chu chu nge kan ti chuanin zo stream Android mobile application kaltang hianin mizo tong le lin sa movie hmunom tak tak inin theya he Android app Google Play Store atangin a download thei ni tin zo stream app Android Smart TV a man thei boka zo stream app Mizoram a chuanin pay-per-view le subscription platform khata in kop masaberania tin kan subscribe naman mil zerin account te point share thei ni chu wang chuanin Bollywood, Hollywood, K-drama, serial, and Kim Mizo Chong le linsa movie hmunom tak tak in endu chuanin zo stream hi Google Play Store atang lo download ula he app kaltang hianin movie kha in lo en venge doni ti khadu sak takin kan thil masa chewani ole tuna chuanin kan react nang The US is shoring up their forces in the Middle East now with the arrival of the USS George H.W. Bush. This marks the first time in 20 years that 3 US aircraft carriers have all been deployed to the region. Yo, tuna hianin aircraft carrier pathumna kaltang masabera ha chuanin USS Abraham Lincoln adolea USS Gerald R. Ford anmani pani ringot po hi turuto tuna pathumna USS George H.W. Bush Avan pui turu va hei zetsu Middle East lam Strait of Hormuz military blockade chungcha hianin Trump hi ati mai lo top ti hi tuna hianin achiang to khop mai ani the United States has deployed third aircraft carrier to the Middle East something he kum som ni nuwa voi khatna turania he thil ringot po hi soife tham atling ani tuna hianin Iran le US inkara bodo ka thalo zela he hi engwange niang kan ti chonin tuna hianin chan tam tak om theyamo a chan pakhat om theya chuanin Iran a hianin tunge thunei berti hi tuna hianin a chiang chi lawa Khamenei tho thak tu afapa Khamenei khange Iran sipaite ti hi tuna hianin zona om mekani a chan chu news tam takinan report ana chuanin Khamenei tu na hianin hliam na viau ni omania chu wang chuanin heng Indo te Trump te nen US te nen han Indo chungcha vela te po hianin atel tha over theilonin news station and report ani heta hianin news te na an report le dana tho chuan tu na hianin Iran sarkar hianin an Iran sipaite IRGC kuta hianin Iran malam huntur athutluk na siam turin thunei na an pe tile Iran ramaro rel turin thunei na an pe tiang zo report on om tat mai ni Iran sipaite hi chuanin US sipaite laka henin phuba an na chak zek don ti kha asheta nimin lamate nimin pia lamate video masalama kan react atanga kan she thei chu tuna hianin sipai lama thunei tu tele hemi politics sarkar aro rel na lama thunei tu te khang pahni ram pakhat ni si kha in pol pahni thu kha a in mu hlei thei lo awang hianin tuna hian tun theng hianin United States nen po hianin Iran hian deal an siam hlei thei lo ti kha report om tlet mai ni chu wang chonin tuna hetianga Iran sipaite thunei na pumhlum an pe thodon ani chuanin United States te chuanin hetianga Middle East lampanga an sipaite vathon lu bel zel hi an tan chuanin thil ti om ve thawania khathil lo ni tak don ani phei chuanin United States in akum som ni nuwa voi khatna atana an third aircraft carrier pathumna Middle East lama an thon phei po hi thil mak ani lem lawani a chan chu United States hianin kan du phot chuanin hetiang hianin kan ronin bil tapanga kan ronin enge te kan ron hun bel zelanga na de win du chuanin kan la che thei tiang zong a message emo statement siam kha an du nin alang ve bok thayani puirem khop mai chuan hi poimo na dang om lea reinforces control of vital shipping lanes so hianin country thawangin United States lampang hianin Strait of Hormuz-ah an block chiang hleni long tam tak an kirtir to a long kal tlang lui tumte United States Navy te hianin an man mak bok maya hemi chanpui tur te po hi ani mai theya hetianga United States ina an aircraft carrier pathumna Middle East lampanga an thon pheina chan hi tin tuna hianin thil dang chan pakhat omle the chu aimed at deterring Iranian mine laying and harassment tactics tuna hianin Iran hianin Strait of Hormuz hianin mine tam tak hi an phum ruwa omje chu hey landmines kan ti chuanin leya khanin leya hian
bom kha an phum ruwa khami kha achunga motor emo mihring emo an kal khan khami bom an phum ruwa an ra kha chon ham puak dur maya khatiang deuh hlek khanin tuipuya te po hianin tuya te po hianin mines te tiang bom te hi alo kam ruk ve thei ani he hi Iran lampang hianin an ching em meya he hi Iranina an ti lo na turatan US na hetiang zonga mala te po hi ani ve thei thawani ti chuanin adot leya chuanin regional assurance ya poimo khop mai Middle East ram tam tak hi Iran hianin a be ve na sa ani tuna Iran le US anin do wang hian hei hi Middle East ram tam tak te hianin United States ha rin na an nga le zual zel thei na tur an nga le an nga chunzom zel thei na turatan khanin United States hianin heng te hi ati po ani mai thei ani hei Ellis view the deployment as a stabilizing measure je chu Middle East lama Iran ina Indo le Iran hel khoi mo Middle East ramdanga Iran hel khoi te na Iran proxy te na khatianga US le atho puite an be to lo na turata na thil changkai jok le khatiang lam ani theina turatan khan kha apoi mo khop me chu United States ina Middle East lama atho puite tan chon he thil hi chu chanchin lom omnin alanga ti chonin United States hianin oil global oil supply pangai taka akal chunzom zel theina turata na enge hei chen hi ti kan in huamani ti lantir na te po kha ani ve thei ani apoi mo khop mai ti zo do le chuanin seen as part of Operation Epic Fury's momentum tuna hianin United States te chuanin Operation Epic Fury hi Middle East ma hianin an carry out mekani be pian thak mekani he thil hi Middle East a hetianga Indolong aircraft carrier pathum na an thon phei hi United States te chuanin enge Operation Epic Fury lo ting takkan local pui to tuna hianin ai na sajok ama kan lo lo tlin to ai na sajok po hianin ke ni chu thil ti kan in huamani che kan in huamani khatiang zong ril rupule khatiang zong statement siam do thrim te po khan heti hianin United States lampang hianin an thon chuak ani le an thon chuak po ni le theatin apoi mo bera zonin signals deterrence not only to Iran but also to China's reliance on Gulf oil China hi Middle East atanga oil ron phur so hena in thuk em mai ni video masala ma pa kan react to China ina oil alak lu zong za somni chu hemi Strait of Hormuz kaltanga alak lu ani chu wan sonin US in hetiang hianin a block mak maya US in Iran na block China a block tel bokani nakina Pentagon te United States Trump te po hian hetianga United States USS George H.W. Bush third aircraft carrier hetianga athon so na chan hi achan diktak po anron la soyanga amaro chu tuna kan hria thei china chuanin khang kha achan om thei ang turani apoi mo khop mai he thil hi chumo United States hianin ke ni chu kan tlom don lo Iran ina kan du dana deal min siam pui male kan du dana kan hlotlin ma chu kan be dong don lo tiang hianin ma kan la zel don anti ani thei tin United States lampangina statement an ron siam poi mo deu ka ti pakhat chu ati lama khanin United States hianin he Indona reitak ama chon tur hianin asum le pa ani nga tok don lo mani an economy na tour don an ti kha news tam ta khana report ani amaro chu United States onin sum kan ne nga to ke heng kan Indolong lian tak heng ba ka hianin Indolong heng ai te set tam tak te po hi ke ni chonin kan la ron thon chuak char thei hetiang Indolong maintain nan hianin sum kan nga thokhat heng Indolonga staff tam tak enkol nan hianin keini state zonin sum kan nga thokhat chuwan chonin sum le pa ya news tam takina min soi ang hianin kan boilem lawa keini chu kan boilem lawa chuwan chonin kan ron thon chua bel zelon ni tian zong khanin United States ti hianin hei enge statement te po kha an ron siam ve du ani thei ani chuwanga ha tianga ron thon chuak te po khan ni thei an ron tir chuak te po khan ni the e po ni se he tianga an ron tir chuak hi chu apui rem khop mai soi dong khanin kum som ni nulama avoi khan nan ti hianin aircraft carrier pathum Middle East an han om lu mai ania apui khop mai ni vessels carrying 15,000 sailors and marines and more than 200 aircraft. This is an extraordinary show of force. Imagine if you're facing this. Right? Hey, apoi mo khop mai heng aircraft carrier pathum te hianin thona zani chuang phurani an tum thei ani thona zani chuang an om shim heng aircraft carrier te hian chuanin marine si le sailors te hi sin khat sanga chuang an om bokani turu khop mai
I mean, this is an incredible show of force by the American military, and it's centered all around the area, obviously, of the Strait of Hormuz, where you see these tiny dots that don't move too much on either side of that choke point. Now, the Pentagon says it's taking complete control of the area, most of it out in the Pentagon lampang hian in helai mun hi kan control vek ani an ran te ni heti le United States lampang chuan in sipai chakna le sipai thil ti theina an nei chung nun zia khovel muwa an ron lan tir du ve te po ani pakhat the ani po ni se heti le hi chuan in boruak mo no ma then don nge boruak ti so sang don ti chu hunin ala silang chu Indo hi chu an in do lok ri to lo mela Iran le US te hian in deal siam an du ve ve ni donin alanga amaro chu Trump hian in hemi Strait of Hormuz ti heti anga andang chatle de hinakina Iran te ne na hanin dor le huna hanin amang changkai don mai ni ti kha toisi kim sia tun tu mata na kan han react thei chu ni video lai mu le theu do ne